Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayede. Ayede. Awusiyakhuleka nina bendlule eminti yamakhosi enhla nasezantsi elibona khona udliwa nombelebele sisiphinde sabuya futhi singabafana bomhlathuze ingwa makhosi. Namhlanje ngihamba namadod amathathu laphana umfu wamasuku lenkunzi endala lapha esemkantshubomvu umfu waDonda umfu wasenkweleni belanani sizwe maqhawe amakhulu nasizwe simkhangele ngamaqaphelo. Siyabingelela kubo bonke ababona uhlungana wombelebele phansi kwesizwe esifisa ukuthi isizwe sethu samasuku sakheke ngakho kubuye izinto zicindezelekile ngobuntu bethu nangesizulu sethu bayede. Ngiyabingelela esizweni sika sesilo esiphambi kwami namhlanje kule minyaka ngiyabingelela ngiyathokoza ukuba ngikhuluma izindaba ebezinyathelwe ngizifeze obala nengakubonayo ongasenziwa manje ongasakhulunywa ngakho. Baba Donda sithokoze. Hawu nina bengangakazana enyanyisa amabhunu encome. Namhlanje sifuna ukubuka laphana isikhathi esizima kwaZulu laphana kubutha umama ongawosi ukabulala yasizila lapho uthi imbodo nesisekelo usilola inkunzi embili enyinya kwangenetsheni enyinya kwamandlakazi ukuthi laphana isimo esibukhulu laphana uOsborne Modi babethu Malimede lapha yana exhaphaza umbuso wakithi wakwaZulu kodwa yonke into uzayithatha ngiphasela lapha la kubaba uDonda baba Donda awukhuleke ebese uke usuya lapha lapha ngifuna uqonde lapha umama ongawosuthu noOsborne Modi lapha emva kwale yampi leya babebuya kuyona lapha ebesethi hayi mina ngikwazi ukuthi ngizohlala lapha kuzosukufulela ungamankengana bese kudubula kuze kudubule ngisho lama kusongibopha abantu abeze ukuyivuma leyana baba awukheli isizwe ngentshengula baba sibheme sithimule na sizwe sikubhekile baba Isimo esikukhuni la kwaZulu sibenzima kakhulu ukukhothamela kwenkosi uCetshwayo sekuhlezi umntwana wakhe uDinuzulu umama ongawosuthu kabulala uyasiza liqotha imbokoti nesisekelo fanele ndlovu emnyama akithi ondini yebo kwasho ukuthi unenduna enkulu esondele eduze kwakhe yasosuthu umakulumana kaSomaphunga wawungathi ufundisiwe lo muntu lowana abesho baba omkhulu ubekopolota izinto ezingale emqondweni yabelungu ayibeke obala uthi akwenzeke kanje sebeshilo nabakusho ngakho ke umakulumana umuntu omkhulu kakhulu lapho kwaZulu lapha nje osuthu masithi sime silukhuni ngoba ngenkathi isilo umntwana uDinuzulu babe ngasafuni oMalimade kube khona inkosi emva kwaCetshwayo befuna kube nemane ekawoti kuphela ekhonjwe ibontweni zophatha la kwenzophatha lapha ngoba laba bafuza uyise uCetshwayo abasifuni thina belungu abafuni ukuthi masebeshiya into yabo uyiphikise wena noma wena ungakhulanga ngayo leyo nto leyo ithi ke umakulumana lapho uma sebebuya le esiqhingeni akayanga umakulumana kwakuhambe abantwana ondabuko nesilo sasemkhontweni uDinuzulu beboshwa ngakho mase kula sekuthe abantu bebekade bezikhulu zikaCetshwayo abanye babadili babasusa belungu ekhundleni babeka kwathi nje la njengalapha nje onosuthu kwase kunikezwa omunye wabantwana kuthiwa umntwana uyibhebhu wathe phathiswe likhulu babemlinganisa ngifuna abe ingonyama bathi manje nenkomo zombuso zikaCetshwayo laqoqwa uye uyibhebhu belekelana noJantoni ikhathi lelo esikesakhuluma ngalo ngelila uma abantu bekhalaza bakwaZulu bekhalaza izikhulu zonke ukuthi izohlala manje indlunkulu nabantwana bazohlala kwaze ukuthi bekhona izimpi ke lapha ezisemveni kokuba izikhulu zonke zenkosi uCetshwayo seyibulewe zonke baba ngicela ungakubambe nje ubugiya baba laphana laphana impi lena isuke emva kokuba kade seboshiwe umama ongawosuthu eboshwe lapha noma lapha ibe ibangwa inkomo ukuthi uyibhebhu useqeqa inkomo benosomkhele
ya awuhlabe lapho uveze obala baba laphana awuveze yonke baba ngifuna lapho yonke lenkulumo wayengakaboshwa wayengakaboshwa efeza iswi lika baba wakhe wayeneminyaka emincane nje eyobona uyise apha eShowe nezinduna zikhona ophakade cha baba ngifuna le lenkulumo le yokuthi la uyibhebhu eqoqa izinkomo lapha ngifuna lapho into kuyole qhatha ubhebhu udini izulu noyibhebhu nondabuko bonke laba noshingana ngifuna lapho ukuze sohamba nawo kahle sizwe sokwazi ukuthi mabe sitongela eshungweni lakho sitongele sihambe kahle ngomlando kulapho ngiyakwaceza kwaceza le owazi sehleze ehlathini uDinzulu manje abamhlophe oMalimade osibone base benikeza uyibhebhu abelungu abamhlophe abangamasosha babaphakathi kwempi kaYibhebhu ilabo kuthiwa yini zinkabi ngiyabuthi kuzinkabi babengabangazi babe lapha ko4 kanje ababenemba ngenhlamba belokhu besukele lapho ondini mhla kuzobhujiswa ikhulu ondini manje ke ayihlomise kumama ngawosuthu ke buthi kulwiwa asehleze kwaceza ngobathi umahlome ehlathini njengohlanya nje wayesehleze ehlathini kwaceza impi iphaka lapha ehlathini ngaleyo ndlela ke uMakulumana enekhono elikhulu kwaze emva kwalokho ngoba nakho akufuni inyanga kwase kofunwa inyanga yale ebuthonga leyo nyanga yasiza yashesha yatholakala ngoba ifuna uMakulumana yakhula ihlezi phansi kwaYibhebhu phansi kwenyanga enkulu kaYibhebhu uSigwagwabo angimazi wayengokwabani uSigwagwabo kodwa uSigwagwabo wasibi hayi inyanga yawasibile umfana wethonga lo ongawasibiya asibi uSigwagwabo wasibiya angimazi uSigwagwabo kodwa nje lo mfana lo ongawasibiya lo mfana lo wabuya noMakulumane lapha na ngabe ngakwafike lo kodwa ngindaba yakhe lapho baba asenze kanje na Donda ngizokubamba siye eDolo bese siyabuya lapha na hawulina bentonga yethu sikajama betha phansi kwavela udeka sisahamba siyabuya saye eDolo hlalani ninganyakazi hawulina bendlula umuntu yamakhosi esabe sabuya futhi nalawo mododa bathi lawo madoda lapha na sihambe indaba ilapha kumfana omncane inyanga ayibuye noMakulumane eyathi mayifika lapha na yathi mama ngawusuthu akahambe lapha na lapha kwamandlakazi ulanda umqobo kodwa kwaqala kwahamba yona ukuya lapha yana ngizoyake lapho masu lapha na qhawe elikhulu ngoba wena ukuya lapha kwanogoma lapha leya ndawo indawo yakini yonke leyana lapha sikhuluma ngoMakulumane kaSomaphunga angithi baba yebo kaZwide kaLanga lapha yana ngisho ukuthi ke eqhawe elikhulu abantu bakwaNcumalo ilembe labalwisa kodwa bahambe bebuya bekhonza libemukela wonke lamangeni matshela labangani beni benkolo beqamba amanga behlala namaguba amlomo bethi unodume ehlezi wayehlezi abantu ezonda enza yonke efaniswa naleyo kuthiwa umoya umbi ulimi lezangoma ngithi ke qhawela kithi ngisafuna lapha kuleya ndawo le uMakulumane lapha na indawo kaSomaphunga lapha na ukuthiwa iThokazi wayazi indawo ikuphi ya ndawo lapho ukuthiwa iThokazi lapha naNongoma indawo okuthiwa iseThokazi uma uqhamuka kwaMshanyelo uyehla uyoshona iThokazi intaba iyabonakala lentaba ukuthi nansi kunemisi lapho phansi ngale futhi kwayo kunamasimu nangale ngaphesheya futhi kunelokhukana impi umasiswa kancane yake yalwe iThokazi lapha abaze bathi khona abelungu sokukhala amabutho ukuthi basihlupha abelungu eThokazi kwakuyimpi ijuma belungu bebulala abantu bakwaNdwandwe manje ke leyampi yaliwa amaqeda amabhuna abadudula ngani ngoba kwakubangwa yena lo Nongoma ngoba uNongoma lona uNogoma kuzuze ebekhona njoba kuthiwa uNogoma nje idolobha leli kunethuna likaZwide lapho kwakunomsi wakhe njengomuntu uZwide waqala ubuqhawe wabuthatha ngobuduna
mana kungayi lapho mina ngifuna singadwisi le ndaba ngifuna ukuthi kuvele indawo ngamaNkulumane uMaNkulumane uhlokolo wasemangadini bengifuna kuvele lezo ndaba la eThokazi ngoba leyandawo leyana uma uya lapha la ngakini iThokazi yonke lesandleni somncele lapha na umuzi isigodlo yini igama esigodlo lesi ifarm cha isigodlo unganandi phezulu ehlathini phela la isengonyama endala wakuthi Thokazi nje ubuhle ubheke ezantsi nje nazi ukhetha umthandayo kwahle ukhetha umthandayo useThokazi ukhetha umthandayo useThokazi ukhetha umthandayo useThokazi yebo noma nanti ukhetha umthandayo nansi idabi Thokazi yes sithokoza kakhulu eqhawe ngoba wena ulapha la Ntonda ngifuna siye lapha na baba ngifuna ungivezele lamadoda lawa awuyibona wona aba nesibindi ahamba nengonyama uDinizulu beyalapha kuyibhephu beyolanda umquba lapha awuhlaba ugijima njengekhaka lidla imbuzi zoyihlo omkhulu impela lezo nsizwa lezo eyayithi mayisimsebenzile inyanga yasithi sekusethe uMamonga ahamba onyathela umquba lapha eBhangano wasethatha lezi insizwa ezimbili ke seba ngwesithathu bagibela amahashi babefika lapha kwaku ulokothwana wasemangadini phefeni mabhekashiye owaba lasemangadini wakhona kwaNdwandwe wazadonda ngakho ke bahamba bagibela amahashi mase befike ngale kodwa ezikhulu noma uNkulunkulu bashaya uvalo uthi hey ngoba vele indaba ingaye manje mase kuba uyena oseyalapha la okwenza nje uyena waba nesibindi wathi hayi enzokuya bathi bemphekezela labontanga yakhe mayefika lapha bese beshiya amahashi sekuseduzana befike khona bese beshiya amahashi ngapha asebesala namahashi wasehamba yedwa umusu ehamba indawo wase ehlule enqubeni wenkomo unyathe bangena ekhaya wasekhuleka ongqanyanga bakhona basebemhlangabeza ke ethi ungokwabani wasesebuza eqathu uyaphila ubaba bathi ngokwabani wena wasethi hayi ngangapha ematheni wathi ngwasematheni imboza lasematheni lingumfowabo kaCetshwayo kodwa ubukeka kanjalo umngani wakhe washo yena ubaba wakhe abekhuleka ethi usaphila yini baba mase behambe bombikela bathi khona umntwana wasematheni lapha wasephuma sezombona wathi uzala uyiwedwa wena wathi ngizalwa uyiwedwa wathi hayi awubuzwa kodwa bayafana labantu basendlini awubuzwa wase engena endlini esethi abakhiphe isicatulwana bebeke phambi kwakhe aqhabula axoxe naye wasethi akulandwa inyama yalandwa uyena impela umagwaza ikhuphula esekhakoni nakosothondoza uyibhebhu ezofudinizulu athi angifuni mase ufika emzini kababa wakho ungawutshela ukuthi uhlule lapha eBhanganoma ubesathi uhlule kwaMfokazana wamnikeza inyama ke useyaxoxa ke na uthi niyayiswa le ndaba ukuthi kukhona umfana kaCetshwayo lapha manje mina ngeke sambona samazi uthi ufuna ukungihlasela ngoba ngabulala uyise uthi ke uDinizulu ayi ngakhulu khuni wathi hayi siyayiswa leyo ndaba le wathi ubuka kanjani wena umfana wakwayilwa yiphimpi angahlasela mina aDinizulu wathi hayi kuthi unesibindi wathi uMaNkulunkulu wahleka wayephatha intshengula kodwa wakhipha intshengula wathi wazwakhala inyembezi wathi hangani wayishiya inyembezi ngentshengula ingane yazili ngempi asiyeni ngempi lo wakwayilwa yiphimpi kuyingane wasebathi awuDinizulu cha mhlawumbe kuzofika izinkulumo ecabanga ngenhliziyo yakho uzokudaleka izinkulumo ezozo zimdalule ukuthi uye lo wasethi hayi baba ngiyaphuthuma wathi phuma khona ngapha ndoda wathi ngiphuma kodundu kusekhaya konalika ikayibhebhu kwaNomalo yabafowabo bakaUsothondoza athi ngiphuma kodundu akhona itshetshe nebanga engakhona wathi hayi hambe kahle mfana hambe kahle mufika ukhonze lapho kubaba wakho lo wethu lo abone uphethe umkhusu lo waphuma wehlula kuona umquba wenkomo into abesengayo la umquba wenkomo wehlula kuona wasehlula wasefika ngale khona umfudlana ukhiwa amanzi lapha maye ukhiwa amanzi naka amakhosikazi amabili azokha amanzi abese
ewabingelela awabuza angawaphi asekhomba khona eBhanganoma wasethi hawo bo mama nginipha nathi manje ngiphiwa ubaba haya anginankinga nayo nathi inyama nidle kodwa ke nize nimtshene ke hawu nina bentonga yethu sikajama yabetha phansi bavela ukuthi asihamba futhi siye ezitolo hlalani njalo nje siyabuya thina nina bentonga yethu siyabetha phansi bavela ukuthi asesiphinde sabuya futhi singabafana bohlukana nombelebele baba sihambe lapha yana siya kuphi emfuleni uDinizulu esinikeze amakhosikazi kaYibhebhu inyama yebele lena owayekade inikezwe uYibhebhu ehlome sagleni sakhe thatha amahashi baba nimele emkhontweni uma beyibukela inyama bebukela lapha kusithele khona lo muntu lo bebukela inyama ababese ayigcwalisa imbiza base bephuthuma ekhaya bosaba umkhosi yebo base bayibeka inyama eyibona phela yadi phuma lapha kimna lenyama namazwi wathi nimtshenti ke wathi masogibela nimtshenti hayi semfikile hambe yolola usibani bani nomDinizulu waphigebela manje kwaphikelele ekhaya lapha ehlathini waceza uMahlome ehlathini onje ngohlala wavela lapho ke ibonga njani laphana baba sisoya laphana uMasuku ngizokuneza imizuzu emibili lapha yana la sikhuluma ngoDinizulu laphana nongoma Masuku ayikho induna laphana oSuthu aze ngiyibona lapha ngiye laphana ngakini ukuthi induna ubani laphana ingonyama iphathela anginjalo cha ikona into zikhona induna uyaqinisa uqamba amanga ngibuka isizwe lapha yana mina ophazamayo amakhosi angekho lapha nawonongoma ngithi ngizothi amakhosi angekho lapha yana ingonyama le yamaZulu le yethu isizwe sonke isikelene noYibhebhu angithi lapha ngifuna ukuthi ke kuvelele umonakalo ke uDonda abeye kuwona Masuku ukuthi uOsborne lona noSumtsewu lapha naleli khalathi kuthiwa uJantoni lapha ngesikhathi kubuya kuleyampe leyana baba maningi amambuka aqhamuka lapha ababethembakele babethembakela abantu laba bahamanye bamambuka uYibhebhu limbuka mina ngizukuya le uYibhebhu uSomkhele umfana wendlela Zungu baningi labantu abangamambuka lapha lonto leyo Masuku wena kufanele ukuthi wena sihambe nawe ke siyoxoxa nengonyama lapha emini ngonoqhakala mhlawumbe ngaphela 3 days ukuthi sifuna kulungiselwa udaba lo ukuthi kulungisele yanto leyo ngoba kunabantu bakwaMayesa ababulawa yimpi kabani kaYibhebhu nayo kaMama uSuthu abanye babe ngapha ubisile uSuthu nangile uSuthu laba abawangena etsheni laba abagcwele lapha kwangweli abantu bakwaMayesa labantu babe kuhamu abantu beqhatha ubani uYibhebhu uhamu Masuku ngizokunikeza imizuzu emithathu lapha usikhele ngentshengula nje ubuhle benu lapha nje banakhelene wena usemngceleni impela wena ngamadlakazi lapha ziningi insizwe lapha amadlazi engizaziyo lapha kunokhatide laphana ziningi insizwa ezizigagayi ezindlulayo ngobugagayi ngoba nina nizinokwe nina yini wangitshela ngawo lila lapha nje phakathi kwenu nomandlakazi lapha awukheli isizwe lapha ngoba ngifuna ubaba uDonda ngifuna ukuphetha le nkulumo le yanamhlanje njengathi lapha esizweni soSuthu nomandlakazi kukhona khona ukuthi uma sisidibene nabo bukhona ubudlelwane kodwa uma usubona indlela zokwenza ubusubona ukuthi ukwenza kwalabo bantu akufani bese ke ugodola kuma usuthola abantu abahlezi esigodlweni sokuyibo okungathi manje into bayifundiswa ngabantu abaqhamukayo leyo nto idalwa yini idalwa ukuthi bonke abantu lapha mayise lapha yana kongangeswe lakhe angithi uyayibona uma usa kubo kufanele ukuthi uzosa kuye kufanele uqale kubo uma bebona ukuthi usa nokuthi kufanele umkhiphe
kulendlela yokuthi kube khona into ekhanyayo bese kuvimba bona njalo mase ufike khona bekhuluma ukuthi ayikho ingwenyama sisazoyithola sizobuya kanti ababoni ukuthi babulalisiswe pheza kusekhaya amasuku babatonda lapha yana lumlungu uMenmont Osborne Menmont baba umonakalo mkhulu awenza esizweni sakaZulu laphana uDinizulu ke ngesikhathi esethi laphana uDinizulu wayeqhama kephi ngesikhathi uDinizulu laphana ufuna ukuthi ehambe sezilo ukuthi uyafuneka ngcono ukuthi ehambe eMaritzburg ngoba iqhada simani ngafika la sengase abantu bakaZulu bengafuni mayezobosha kugcine sekubulawa abantu abaningi kanti kuba kwenza iqhinga lokuthi lapha ngoba ngiyathola wabiza indlunkulu yonke laphana wabiza ushingana wabiza undabuko wabiza onina komaNkulumane baba lapha babeqhama kuyiphi impi lapha ingonyama isizithi ngcono iye lapha yana kulomlo babeqhama kuyiphi impi lapha kuba kuyona yakwaceza impi yakwaceza kwahlalwa hayi ukuthi kwaba yilo lelo kwahlalwa kwasho manje omalimade bakhipha abantu abafuna ukubopha uDinizulu Dinizulu sekuzwile lokho wathi yabaqoqa koyise isandla sikaMakulumana ondabuka babe khona lapho ibona baphendula wathi ngiyabona la malimade lona konke azozayenze akuhambe mina waphuma wabheka ngathi ubheka ngaseSwazini sebekhulumile lapha noyise bathi oyisa ngaye kulunga ngcono uthume thina wathi uDinizulu akuhambe mina ngeke kulunge ngoba phela nina animi akuhambe mina uthothi manje ukhaliphile ngengcono uDinizulu usemncane mhlawumbe amashumi 2 wayelapha yakuwona kodwa sephethe indaba ngoba igama lika baba wakhe uze umhlasele uyibhebhu nginjena nje uyibhebhu lo wasebenza lelo gama ke lelo ngitike lapho ma esehamba bathi uMakulumane kodwa ke izwi lokudela lika Makulumane cha baba ngcono ukuthi ngoba manje awunamntwana awunalutho ubaba wakho wathi hamba sathembela kuwena lapha na Donda sizoyiqedela ngeveli zawo le nkulumo leyo ngiyifuna yonke le nkulumo esitholesane ngezona awuni nabantu ngayethu kasijama yabetha phansi kwavela udaka ugasani ngapho noma gebada sibagasela namhlanje sithi yayikhiphe isho babonga valisani maqhawe nasi sizwe siyavalelisa nabesilo sakithi emashobeni buyeni buye futhi lawe lokusikhona njalo nobuhlu kana umbelebele walesa masuku siyafalelisa enabesilo siyafalelisa enabendlula mithi sonke isizwe sisibukayo ngathi mase sibuka kwakheke kunakulokho esikukhulumayo kuphinde futhi kube ikusasa bayede Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinqa yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uMamdube ke uzokusiza imvunulo yabesilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mniningwane ngezansi